A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Musyahidin al-kiram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedepan sangkotu di itanu di kapamagu saya ko mga kalbihan nagu mga paabor agyang kaiya ulan-ulan a Ramadan na agyang kaiya hadith miya panutulo Imam Ahmad miya katiteyan si iki miya panutulo Imam Ahmad miya katiteyan si iki Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'tiyat ummati 5 خصال في رمضان لم تؤتهن أمة من الأمم قبلها. Mataan ko na Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitaruian ini guys isagyang kai mga ummat takan so 5 betad si ko kapapakataling umakiran o bulan a Ramadan ada din abi ganon ko mga ummat amiyang aniran ay sabu. Ada din abi ganon isabu si eko mga umat ami ang una aniran. Pagane sagyang ko tami alayo Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigya na khulufu fami as-saimi atyabu 'inda Allahi min rihil misk. Ay manaw to na so sangaw o ngari o di puasa di tigre na kebaloy lebih mamot si eko pangilailen wala adisu kamot o kasturi. Yang koto ke alin agyang koto asengaw o di puasa na ayah sebab aki alin yan na sebab sang koto kiap pakasagadian sa miya kalabi 10 oras kepaateronta miya ka 10 2 oras kaya tigranian si eko panganangkan na gusto panginginuman na sabab sang koto ada din asumyagad ig na gusto miyagad na panganangkan si eko soldatian yan na miya ka presoltaw to sa kia alin ang koto sengaw agyang koto adi puasa sabab sa agyang koto inumi alin agyang koto sengaw niyan kasabab sa kining gulalan niyan si eko paliwaton wallah na tiaguan niyan sa bali bapiapan aya natural si eko manusia na giyang koto aki kakagud niyan si eko ayam anan niyan na madu ap kebaw niyan sa aya ini sambiun wallah na giyang koto ap kebubayaan niyan abalas nagup kebubayaan wallah nagup kebubayaan o langwan ayam anan niyan na mga kaden gitu isa kalbihan mapapadalam o di inawit-wit agyang kai adi ka pamuasa si iko bulan Ramadan. Aya ikadua amialoy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamamagayan o Allah si isagyang kaya mga ummat yan adanian began si iko miyangaw na mga umat na gyang ko tuatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Ay maanaw to nagu ipupamangisiran sa pariala o mga malaikat. Mana rilaan siran. Wallah ipupamangisiran o mga malaikat sa rilaan siran wallah sa taman din sang kuto kapakabukairan. Na so mga ulama tanong na idua inip manairan sang kuto taman hatta yuftiru. Pagani maana agyang kuto hatta yuftiru na ipupamangisiran o mga malaikat ipuon din si iku imsak kataling umaagyang ko to akagenggena o bara puasa ko kapangangan kanan kainom so kapagubaya si iku mga darudupa so lawan na pakabatal ko puasa nataman din sa di mo maagyang ko to iftar maanagyang ko to akapagbangiron sa maghrib. Ikadua ini maanaon o mga ulama tanong na ipupamangisiran o mga malaikat ipon din sangko tua paganay kaya pa kasulad o saribulan Ramadan
Mana sinsang ko tua pegang ipoon o kapaka solid agyang ko tua manan yan na ulan-ulan Ramadan sang ko tua kaya sedepu ulan kaya sedepu walungan asumyambi su ulan sa kiyay layaon na magpuun mamangani so mga malaikat si ikwalla sa parialaan niya nagyang kaya mga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sa taman din sa di matimpos su saulan 30 gawi isaw na 20 usyaw gawi bulan Ramadan. Katawan tanua su Allah na isa amala ibabagay niyan akalbihan ko mga malaikat na sa kanyan ibituan wala sa mga malaikatul mukarrabin mga kaadinanan mga kipapaliharaan wala din pengadudusa na sabab sadiran ka pengadudusa kaya budiran di mangkelebak na sukabay wallahu ta'ala na piyakarani siran wallahu ta'ala si iko hadapan yan bituan siran sa malaikatul mukarrabin mga rarani siran si iko wallahu ta'ala la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun so mga malaikat wala nadiran surangan sungani na isusugu kiran wala ka aya bu adiran gelebakan na sulangwan ayam anan yan na panduan kiran wala sabab peruna miya baliw siran na mga rarani ko wala na sabab sa mga rarani siran si iku wala na didin dua-dua na patot tarimaan wallahu ta'ala so pangniran naguara para piran si iku Allah subhanahu wa ta'ala sakarila iwalla si isagyang kaya mga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pamangnin tano si ko Allah mapadtano ko prilaan walla sagyang kay ulan-ulan Ramadan. Ikatlo ami aloy Nabi sallallahu alaihi wasallam na wayuzayyinu Allahu kulla yawmin jannatahu wa yaqulu yushiku ibadiy as-salihuna ay yulqu anhumul maunatu wal adha wa yasiru ilaik. Amanatun na di pendaraan wallah subhanahu wa ta'ala isaw na di permarmaan wallah subhanahu wa ta'ala so surga iyan sa uman din gawi si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan na diin yan diteroon si eko surga yushiku ibadiy salihun mararanidin so mga urip na kan mga bilang ataw na ay maanan yan na mi pagawa irandan agyang kutu margen naguso karingasaan sa kaya pamuasairan naguso langwan maptelug damiran ko kawiyagwig sa dunia wayasiru ilaik na kepadalam siran reka mana ayami tuturuto na pepeka tukaun wallahu ta'ala sa surga sa priparaduang kadin nagupaga diling kadin aginawang ka katugalin reka sumanga urip penakan mga barapuasa na yamaanan yan na isaw tuamala miya alo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam kalbihan na inibigay niyan rakatan na miya kalala akipantag o pesugu wallahu ta'ala si eko surga sa mismo sa kanyan ni sumyugun sa yamaanan yan nakapripara duinyan si eko mga barapuasa na naisanan miya aloy yung Nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalbihan dita no patot so dita no ron ayamanan yan nakapakalpasa sa aya ikapat miya alo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam inibigay niyan kasibisibiyan nagukalbihan si isagyang kay mga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adan yang bukan ko miyang unaan yan miyang unaaniran na giyang ko tuatigu Nabi wa tusaffadu fihi maraddatu syayatin pupetong nun so mga kamarataan o mga syaitan fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi nadiran kepasad isaw nadiran nama penggulaula so mga kamarataan adiran manggulaula si eko salakaw sagyang kaya ulan-ulan Ramadan aya mala ami tuturo to mga urip nu wallahu ta'ala na linin ding tano o Allah subhanahu wa ta'ala sa mipantag sa kalbihan agyang kay sabab sa kalbihan agyang kay ulan-ulan Ramadan sa so kababalo yung mga setan na mga ridu ay tanong na di tanuiran din kebinasaan. So kababalo yung mga setan ay na di ran kalabakan na andamanaya imi saro magtanuiran si ko yam anan yan rarangit wallah seksa wallah mga kadustaan nagu katridideg na lininding tanukiran wallahu ta'ala sa diiran no tumapanggulawla sabab sa kalbihan agyang kay bulan Ramadan natungan na ito mala paabur nagu mala inibigay rakatan wallahu ta'ala kasibisibian aya ikalima miya aloy o Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalbihan nagu paabur si isagyang kay mga umat yan nagyang ko tuatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa yaghfiru lahum fi akhir lailatin min hadha ash-shahr. Ay makna niyan na perilaan siran wallahu taala si sagyang kaya kapos-posan akagagawi si eko ulan-ulan Ramadan. Away. Ini isa mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigira na ya Rasulullah, kila ya Rasulullah ahiya lailatul qadr. Ya Rasulullah, begitu lailatul qadr. Nabi teru Nabi sallallahu alaihi wasallam aya ini sembagu Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina la walakinnal amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu. Di atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam kena ubagitu lailatul qadr aya mata anatigu Nabi sallallahu alaihi wasallam na mata naswallana ini bugai anak kalbihan si iku baramal igira miat tunai nian udi ina miat timpos yan nagyang kuto ini paliugatun wallah nanana petunay niya no nagyang kuto balas o galabakyan pangnin tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala taufikan tanun yan nagutarim anraktan wallah so mga panisya kay tanu mga simba tanu si iku kadnan tanu rabbul alamin rilaan tanu wallah pakalidas tanu wallah si iku mga tiyubayan aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Search aniyo agyang kaya Facebook tanu ini ngaranan sa An-Naseha Multimedia kilay tanu siya sa mga piktibarangan ng mga video tanu mani pakalipati mag-like, share, subscribe sa mga video tanu ang makapupong kung mga andawan o mga ulamat tanu.